Msafiri traveler. Karibu Bujumbura Burundi. Karibu sana, karibu. Asante sana. Maana ye baba. Abahinga karo haribu. Karibu sana. Msafiri kwetu studio. Karibu sana. Karibu sana kwetu. Samanaja, unaamua kutuletea traveler. Sasa kufanya mambo. Project gani sasa? Project nyingi sana. Inabidi tufanye vitu vya kimataifa. Nona aje kumeruka Natasha Sindiri mboshasho wenyewe hai. Wengine wanataka watengeneze. Tunatengeneza nyingine afu tunaachia. Acha kwanza tumkaribishe mgeni. Karibu sana rafiki yangu. Asante sana. Uko poa? Niko poa sana. Unaweza kujitambulisha wewe ni nani, unatokea maeneo gani? Mimi naitwa Msafiri. aka Traveler, director Traveler kutoka Tanzania. Msafiri si yule jamaa yule ambaye anatengeneza video kali kali? Kwetu studio. Kwetu studio? Yes. Wewe ndio mwenye kwetu studio hao? Yes, ndo mimi. Karibu sana Burundi my brother. Asante sana. Ujisikie amani. Ni nchi nzuri, tuko na amani, tuko na kila kitu. Kabisa. Sasa kitu gani ambacho kinachokuleta hapa Burundi? Dhumuni la kuwepo hapa, nina video natengeneza. Video ya nchi, video kubwa kabisa. Nchi ya Tanzania au Burundi? Nchi ya Burundi. Na itashirikisha msanii mkubwa wa hapa, anajulikana Natasha. Lakini pia tashirikiana na madirectors wengine na wapiga picha. Ni video ya watu wengi. Almost kama watu 400 na zaidi. Kwa hiyo tunatengeneza kitu kikubwa. Manager. Sasa hapa hakuna madirector. Wapo. Sasa mpaka traveler. Kama anaweza sasa ile video anatengeneza, kuna mtu hapa Burundi anatengeneza. Mimi nauliza manager. Madirector wapo? Ndio. Lakini Traveler ni director mkubwa sana. Sasa East Africa. Ameshafanya video nyingi, ameshaitwa nchi tofauti tofauti, South Africa, Ulaya, anaenda Uganda. East Africa ameshatoboa sana. Nyimbo nyingi za Natasha anazifanya na zinafanya vizuri, mnaziona. Nyingi zimeshachukua tatuzo. Kwa hiyo pia anaijua Burundi. Hapa wanapomuona hapa alishakuja Burundi akatembea mikoa yote. Mikoa yote kabla haijabadilishwa kwa Burundi. Kirundi Arakizi. Arabizi, wewe unaona kwa Burundi. Nasikia, usijaribu kunisema. Ukiniteta nasikia. Sasa mimi nikikutusi hapa unakosa. Ulikuja na vifaa vyote au utatumia vifaa vya Kiburundi hapa? Nimekuja na vifaa, lakini kuna vingine tutachukua hapa Burundi. Hapa. Kitu ambacho nimefurahi ni kwamba kuna baadhi ya vitu nimetaka hapa, nimeulizia vipo. Sasa ndio maana nasema nahitaji director wa hapa pia tukutane nao, kwa sababu kama vifaa vipo maana yake wanahitaji tu kitu kidogo, knowledge ya kufanya kitu kizuri. Yes. Maana yake upo tayari kushare knowledge. Nimewambia niko hapa siku 10. Kwa hiyo wanatakiwa wanifuate. Nipo. Mimi ndio nimewafuata. Wewe ndio ulitufuata. Sasa siwezi mjua kila mtu nyumbani kwao wapi nimfuate, lakini mimi nitakuwa pale Club de Lac Tanganyika. So watu wote watanifuata pale. Ndio. Maana yake uko open kushare ujuzi vizuri sana. Madirector, wasanii, watu wana ndoto ya kutoka. Nipo. Mimi nilimsaidia Natasha wakati anataka kutoka hapa pia. Faida tunaiona sasa hivi, Natasha anajulikana kila sehemu. Kwa hata connection yangu inaweza kumsaidia mtu yote. Simizi, nimesikia kwamba huyu anatokea nchi ya Tanzania. Ila anakuja hapa Burundi
kwenye nyimbo ya Natasha ambayo inaongelea Burundi. Vitu vya Burundi. Mimi mtu wa Tanzania anatoka Tanzania anakuja Burundi kufanya kutengeneza nyimbo ya Natasha kuongelea nini? Vitu ya Burundi. Unasikia hicho kitu? Hicho ni cha kuuliza manager. Yes, ni katika kukuza tu Burundi kwamba akifanya kitu cha Burundi atakapoenda Tanzania pia ataongelea Burundi. Munjama yake mu Kirundi ciza. Aje gukora indirimbo kama umva indirimbo iraba Barundi. Yibanga ry'Abarundi. Kuvuga naho agenda ariya avuga ati jewe arico naterereye muri kijya gihugu. Ni intererano. Kweli. Yes. Unajua Msafiri. Pako hii uzalendo fulani ambao tunao. Ile ni kufanya uzalendo kwa quality. Yes. Kabisa. Ndio kama na ni vizuri kama uko hapa. Unaona Tanzania hapo kuna level fulani ambayo ipo walijijenga before sisi. Yes. Na sisi kama hapa kwa vifaa ambavyo tuko navyo. Watu wasiji kwikumira no kugira iki. Kujitenga. Wasijitengi. Kama leo Msafiri kwa club lake, kaka jitie chini kuja bwana kaka hapo unafanyaje? Nafikiri sasa ndio ile kwa grading unaifanya aje? Unafanyaje? Hii kifaa unaona kutaka kifaa tunayo lakini hatutumii kama gisi vilivyo. Unaona? Na hiyo sio kama director tu, hata kwa wasanii pia. Ndio. Wasanii wana ndoto pia na wao wafike alipofika Natasha. Ndio. Na wakaribisha, nipo. Wapatie siri. Mimi najua. Manager anajua, mimi najua. Lakini manager hizo ambia mimi ngoja niwaambie. Manager hawezi. Ni mbinu vipi ambavyo zinatumiwa pale? Kwenye muziki, ukizungumzia muziki wa Burundi kimataifa haupo. Ni Natasha. Ni Natasha tu. Sasa Natasha akiacha muziki, je, nani huku nyuma atakuwa? Kumbe kwa Tanzania mnajua hiyo? Kaka, si Tanzania tu. Si ndo tunaendelea hapa. Ni mwanamuziki. Damu ya Tanzania wa kimataifa. Malaki Natasha akishatoka pengo lake hakuna wa kuziba. Sasa kuna siri fulani ambao mbinu fulani ambazo Natasha alitumia wana siri nayo. Inabidi sasa kama watu wasijitenge wafike pale club lake Msafiri vipi? Na sisi tufanyeje? Ili na sisi tutoboe kwa sababu hivi mziki sio wakubaki hapa kabisa. Sometimes kuna Msafiri ni mtu mzuri nadhani, ni mtu ambaye ni mtu wa watu, anaongea na kila mtu, lakini pia anaweza kushare experience yake kwa kila mtu. Aishafundisha pia director hapa Fiston. Amemaliza pale karibu miezi 6 akiwa pale akipata ujuzi. Kwa hiyo naamini kwamba hata kwa wengine wote anaweza kuwasaidia. Kwetu studio. Mwacha kapumzike. Yes, mwabonye abahinga twatuje gutora undi muhinga mugenzi wacu aravuza ati Natasha iko kurevo ya kimataifa international artist. Kimataifa ni international artist. Twaje Simbizi kwakira ari bavuza ati Natasha kirakora indirimbo kuvuga ivyo Burundi. Aravuga ati nigezwe kuronka karite nyayo kugira nimazo harimo umurundi kazi yambaye imbega aboneke neza kwari clear kwasa neza apana ibintu bya rupiga ibintu by'amafufu mu isura numva ngo kwari muri ivy'iwacu ngo rero ngo tudujike ibintu by'amafuti cyo turondera umuntu ngo iwacu oya apana urumva mbona nkubwire Starboy mvugane urabona service tuvugisha ukuri haro nk'igitenge iyo tugikeneye ari igitenge tugikeneye tuvugisha ukuri tudakomande cya kote bu tuvugisha ukuri yego birahari ukavuga ati ndagikeneye kubera ko muri kote bukidahari kinzimba ngako ku aeroport urabyumva kironke gisoko shaka ngire ndagitangira iko gisoko shaka ikori ninjize muri leta basi tuvugisha ukuri sivyo ega n'uyije muri leta none yaguze yego abayingiye ari kintu quality hariho cyo twemera iyo hariho urwego runaka rwa karite tutaragerako twitize mugabe gume bitwitiriko nivyo abarundi uno munsi indirimbo Natasha agomba kore bizo kwitirirwa Musafiri. Oya ni Natasha ni indirimbo y'Uburundi kandi rimwe re content Burundi mugabo ico bita qualite. Filme tuvuga ati filme ya mbere yakoze umurundi ngene ro metrage ni Gitolenga mugabo abayikinye harimo abarundi bake acteur principal hari umurundi
n'umukurikirana hari umurundi mugabo kubera ata qualité y'Uburundi twari dufise kubwo tuvuga ati reka dutimbe do produise ino filme twakoresheje izindi qualité ko bakoresha ama studio hanze niyo mpamvu batwaye ubushimwe bwa sinema niyo mpamvu rero ndakubwira ati gukunda ivyacu gusapotinga ivyacu uno munsi twaravyubatse ntituyikeneye ko nenda kuzamisha abahinga bo hanze kandi twe duhari turahari abahinga rero n'abandi ba director amwondere abivuze ati ari open n'abandi ba director bo hariho ingwane yacu bora nk'ubunga harabo bagera bacha batwara nka Hilary baramaze kumutwara ariko nyuma yabivuze ko ari open abantu bo mwegera kwereka togera umuntu mwamwegera nashaka kuvuga rero nk'abari ngaha sivyo surtout kurumva ko production izobera ngaha ama shooting yose azobera ngaha uravyumva iyo abandi ba director barigunga baragerageza guhisha ivyo baba bafite ubumenyi bumwe mugabo urinze mvu mu director akubwira ati ko ndinze nza ngaha nimuze duri uri tayari naze dukora naze dukolabore ko ni vyiza yuko bakora barana gufashwa nka connection Tanzania kazurajayo baraneshanja ubumenyi c'est ça impamvu uvuga tuti ikintu Natasha akoze ni ikintu ciza kuko wumvise indirimbo bagomba bakore ubunyene aheruka gusora indirimbo agira kore ni indirimbo nini umuri nzomva yuko ari indirimbo kandi indirimbo izotwara amafaranga menshi amatwa nsumira numvise utuntu dutwe urinze wumva yuko ari indirimbo y'igihugu urumva neza yuko na Natasha bavuga ati nta droit mfise yo gutera swata ngaha reka ndondere ikintu bita qualité ndo nk'ibintu bisa neza vyiza urumvaga bro rero nuko mva nk'uyu musafiri wa Koto Studio cyane nenda mu sinari bwamubona isura aramaze gukora ibintu binini bimaze guca ku mateleviziyo mpuzamakungu kandi ndibaza namba wibuka igihe twari muri Kenya igihe tugenda muri ya studio ya Universal bamubagije aba director bakorana baramuvuze bacha baramumenya ya quality quality studio bacha rero ikintu cyitwa quality ni ikintu kini cyane mnadashobora kwirenga nuko kabisa rero ni nka kujya kwa abaririmbyi uno munsi muri audio aravuga ati ndirimbo nayihejeje reka ndayirungike hanze bankorere mastering rero kumurimbye nka Natasha amaze gutahura agaciro ka quality kuko urumva uno munsi n'umurundi bari karaboneka bijya babiri uko biraca hajya kuri ekran ababiri inyuma nta numumenya wakoze audio numumenya wakoze video numumona muga urabona ujya mu rundi kazi abari hajya imbere ya ekran rero uwo murundi kazi yagaragaye gute yaje gute naho rero ucumenye basi ni nka bya bindi umuntu avuga ati ubuvuzi bwo ngaha ndabona nuko reka nje hanze kwivuriza hanze mugabo kugira ngo umenye mugabo ntahe ntahe nkomeye mugabo voilà nibyo navuga rero kurondera qualité nta kosa umuntu abakoze ahubwo n'ibintu byiza ahubwo gusa ikintu kiryoshe nuko uno muntu azanye no quality avuga ati je ndugurutse n'undi mu director ari nga muri kino gihugu naze dusharinga ubumenyi kabisa babwire babagenzi bawe so nuko babimeze abakunzi ba Star TV reka kumbure reka soze kiganira abahinga twakiriye umuhinga mugenzi wacu yashitse mu tariki 14 yashikiye mu nyubako za Club Direct Tanganyika ni hotel 5 étoiles bashaka kugenda hajya abanyimikeke natugaburiye mu kirimba kawaida rero ku kirimba twari tumaze iminsi tuginja zo muri Club so rero murahawe ikaze kuraba musafiri kandi muzokwitege n'igikorwa gikomeye cyane Natasha agomba akore urumva niko gikomeye gose biraryoshe yuko ubwa mbere Natasha yideplaça akabasanga iyo bari bana bwati uno munsi kwera ari byo ngaha dukeneye ingoma zacu dukeneye icyayi cyacu dukeneye agaragare inyambaro zacu rero nuvuga neza yuko ni ibintu by'iteka ni ibintu byo kwishimira kuri Natasha abandanya atera iteka kandi bazotangare iyi ndirimbo agomba kore itanye ubushimwe bwo ngaha urabona ingufu abishiramwe ejo babona atahanye ubushimwe ngo urumva muri competition ngo byagenze gute ntuharure ingufu ariko arabishiramo bana nk'uburinzi ubona abahinga mpuzamakungu barinze bishikira kuri international Melchior Ndadaye abahinga karuhariwe barakashika ngaha urumva neza yuko bari ibintu byiteka n'ibintu byo kwishimira bitege cyane kino gikorwa gishasha cya Natasha la boss Imana ibahezagire cyane Imana ibafashe barinde imikoshi
Msafiri Travela. Karibu Bujumbura, Burundi.